ngoba ngithasola ngesandla ngibeke emva kwesigcobo kwahamba ngaxoshwa ke manje kule bush ngawisa inyama edebhisini angiyiwisa le nyama kanti amakhamera azongibona ngezokuthiwa ngingasabuyi ngathatha yona le mali le u-500 ngawufundela i-security mangifundela i-security kanti ngizoqasha inkampani egade ebush sengine emnyango no-ova khona la kuthi ngixoshwa khona leli bhunu lahambela utshela umphathi wami lanasimfundo la kade sebenza la uzontshontsha inyama lasimfundo kade sebenza yabo ngasusa futhi lapho ngawusebenza-ke emgwaqeni ngadeploya kwezinye iy'ndawo yabo kwahamba ngathola komunye umsebenzi security owawungena Monday to Friday ngafakwa nje omunye ubaba wangikhulumela yabo ngagada-ke lapha esangweni ngagada-ke iminyaka ewu-4 nje ngiyi-security ngihlala esangweni ngihamba ntambama ngiyele ekhaya one day sengiqalileke ukucula yes ngiqalileke ukucula one day-ke sokufika amaphepha-ke manje lawo newspaper Sowetan Daily Sun ngiyi-front page cabanga sokumele ngithatha amaphepha yimpela ngibambisela amaphepha emahhovisini ngu-front page fe ngashiye nginganani yabo bevele bebuye bonke babememele bathi hayibo akuwena lo ngithi ngizoyipheka kanjani impela lo oveze amazinyo lapha uqobo hayi ngithi ngiyazama uyiphika kusho ukuthi ayibebone seyi-celebrate-ke manje khona la esangweni ngiyi-celebrate babeyothenga ilunch sebebuye bangiphathele hawu ngiyazizwa manje hayi khona yabo so manje kusho ukuthi ngigcine sengiba nomuntu ongikhonzile khona ngaphakathi kanti uzovela promote